ভাড়া হোৱালাচিনি থাকোঁ 3 বছৰ পাছত ভাড়া 7 বছৰ মই এৰি আছিলোঁ 7 বছৰ এনে আছিলে আৰু 3 বছৰ ভাড়া দি আছে এক্স बर' आर्मी एक्सनाव लोगो लोगो प्रेजेन्ट नामा सार हिनसामै दं ना हाबा खालामबाबो खिन्थु गोख्रोङैनो दं रावखौबो गुबुन हारिखौ चान्स होआ जोङो सेजानो लागै एक्स बर' आर्मिफ्रा एक्सन प्रेजेन्ट बर' मानसिनि हा सेनो नागिरग्रा जाय बाराथियाखौ लोगो लोगो रुम खालि दा जों दंफैयो सासे बर' न'खराव बे बर' न'खरा मा जेंना जादों सासे दुखिया मानसिखौ भारा दोनदोंमोन बै नुहुरनाय न'आव नाथाय बे भाराथियानो बे बर' मानसिनि हाखौ सेनो नागिरदोंमोन बे सेजानो नागिरनाय बर' मानसिया निबियाव साख्रि मावोमोन दा रिटायार जाबाय बे आदाया अननानै बे दुखिया मानसिखौ भारा दोनदोंमोन भाराथियानो हाखौ सेनो ओंखारदों एक्सन सुरु अनलि गुवाहाटियाव जों दङ गुबुन डिस्ट्रिक्टआव मा जादों जों बेखौ बुंनो थाङा खिन्थु गुवाहाटियाव जोंनि हारिखौ सोरबा सेनो लाग्रो माबा खालामनोबो सानदोंब्ला हुदा गारनायाव गैया साबधान जानानै था बर' मानसिनि हाखौ सेनो नागिरग्रा दाबो दं सिगाङाव दंमोन खिन्थु दाबो जोबाखै दाबो नै हिनसामैनो हिनसामैनो दं ना गारा माने हाबा खालामबाबो खिन्थु गोख्रोङैनो दं दाथ' हाजिरायो ना हाजिरा हाजिरा लेबार हाजिरा आरो मावख' खालामगासिनो हाजिरायो ना बायथि गोगोम दंलै मालानो गुवाहाटियाव सोरबा भाराथिया मानसिया बर' मानसिनि हाखौ सेनो नागिरोबा बर' आर्मि नांगोन एक्स बर' आर्मि एक्सनाव लोगो लोगो प्रेजेन्ट नामा सार लोगो लोगो जों दङ बेयाव अनलि गुवाहाटियाव जों दङ गुबुन डिस्ट्रिक्टआव मा जादों जों बेखौ बुंनो थाङा खिन्थु गुवाहाटियाव जोंनि हारिखौ सोरबा सेनो लाग्रो माबा खालामनोबो सानदोंब्ला हुदा गारनायाव गैया साबधान जानानै था बर' मानसिनि हाखौ सेनो नागिरग्रा दाबो दं सिगाङाव दंमोन खिन्थु दाबो जोबाखै दाबो नै हिनसामैनो हिनसामैनो दं ना गारा माने हाबा खालामबाबो खिन्थु गोख्रोङैनो दं रावखौबो गुबुन हारिखौ चान्स होआ जोङो सेजानो लागै কাৰণেতো দাদা তাহাঁতে মোক কৈছিলে যে ইয়াতে থাকা যেতিয়ালৈকে আমি আহিম তোমাক এটা কিবা হেৰি কৰি দিম সেইটো কাৰণে থাকা মোৰ মানুহটোৰ কাৰণে আমি আহিলোঁ আহি থাকিলোঁ এতিয়া তাহাঁতৰ ভাড়া লগাইছোঁ 3 বছৰ পৰা মই ভাড়া দি আছোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই কৈছোঁ যে তাহাঁতে যাব দিছে ঠিক আছে মই যাওঁ তো আপোনালোকে মোক কিবা এটা হেৰি কৰি দিব সেইখিনিয়ে কথা কাৰণে আজি এনেকৈ হৈ আছে এতিয়াতো ঘৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ বস্তু নাই এতিয়া তাৰপিছত দম চম দি বা মাৰি খুবাই ওলাইছে না আপোনাৰ ইচ্ছামতে ওলাইছে মই ইচ্ছামতে ওলাইছে দম চম দি ওলোৱা নাই কোনোতো দিয়া নাই যাব দিছে সেইটো কাৰণে মই গৈ আছোঁ খালি যাজोब्बाय ना सार खालि खालायगासिनो दं आरो खालि खालायबाय खालि खालायगासिनो दं नैबे बाजैया बर' ओमफ्राय बर' स्पस्ट' रोङा ओमफ्राय बे न' लुग्रा मिस्ट्रिया बे न' लुग्रा मिस्ट्रिखौ अननानै बेयाव भारा दोनदोंमोन आरो नै भारा दा भाराथियानो हाखौ सेनो ओंखारदों दा बायद'आ बर' खबर ना অসমীয়াত ক'ব মই অসমীয়াই ক'ম কাৰণ বড়োটো ইমান স্পষ্ট যায় গুণ তো সেই নমস্কাৰ দেই তাৰপিছতে মানে কথা হ'ল কি মই মানে এয়া ঘৰখন মিস্ত্ৰীয়ে বনাইছিলে যিটো এতিয়া মোক মানে ঘৰ মাটি ডিমাণ্ড কৰা মানুহজন এই মিস্ত্ৰীৰ সৈতেই মানে এতিয়া পাহাৰত আহি গম পালে যে মিস্ত্ৰীৰ দৰকাৰ মানুহবোৰ ঘৰ চৰ বনাই যেতিয়া নেকি গাঁৱতটোতো ইমান কাম নাপায় হয় নে নহয় সেইকাৰণে মানে পিছত কাম কৰিবলৈ আহি পেলাই আৰু প্ৰথম অৱস্থাত ইমানেই দুখীয়া মানুহগৰাকী ইমানেই দুখীয়া কম ভাড়া হিচাপতে মানে 2000ৰ পৰা এইটো মানে মই খুব কম 500 টকা ভাড়া লওঁ তাৰপিছত আকৌ এই ঘৰটো মাজে মাজে চাফ চিকুণ কৰি দিবৰ কাৰণে মানে মই 1000 টকা কাটিছিলোঁ তাৰপিছতে তো হেৰি মাজে সময়ে এতিয়া কিবা মাটিখিনিকে দখল কৰিবলৈ বিচাৰে তাৰপিছত আকৌ এতিয়া ধৰক নহ'লে বোলে টকা ডিমাণ্ড কৰি থাকে এনেকুৱা কৰি আমাক পৰিচান কৰি আছে গতিকে এই মানে সমগ্ৰ এই পাহাৰৰ ৰাইজক আমি আহ্বান কৰোঁ মোৰ যাতে যেনিবা অইনে এনেকুৱা বিপদত নপৰে গতিকে সেইকাৰণে আপোনালোকৰলৈ মানে আহ্বান থাকে এই ইহঁতসকলক আমি আৰু ৰাখিব নিবিচাৰোঁ ইহঁতসকলক আমি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিব বিচাৰোঁ সেইকাৰণে কিন্তু তেওঁলোকে আকৌ ডিমাণ্ড কৰে মানে হয় মাটি লাগে নহয় বোলে 3 লাখ টকা লাগে এইটোতো কেনেকৈ সম্ভৱ এজন ভাড়াতীয়াই ভাড়া লৈ থাকে আকৌ তাকে মানে একদম যদি কণ্টিনিউ সিহঁতে থাকিলে হয় সেইটো বেলেগ কথা মইতো 2020ৰ পৰা নিজেই আহি আছোঁ এই মিস্ত্ৰীটো কি মানুহ আছিলে বেংগলী না ঘৈণীয়েকজনী হৈছে বিশ্বাস লিখে বিশ্বাস না আগততো মানে একদম বিশ্বাসৰ মানুহ আছিলে ইমান মৰম কৰোঁ ইমান বিশ্বাসৰ মানুহ আছিল
তাৰপিছতে সেইকাৰণে সেই সূত্ৰে মই কম ভাড়া লওঁ কাৰোবাৰ কথা লৈ পেলাই এনেকুৱা হৈ গ'ল নেকি সেইটোৱে ক'ব লাগিব নহ'লে তাইৰ ইমান সাহস নাই সাহস নাই না কোনোবা 3জনীমান লেডিছৰ কথা লৈ পেলাই তাই মানে একদম মানে ওলটা আমাৰ ওপৰত ডিমাণ্ড কৰি থাকে যে 3 লাখ টকা লাগিব নহ'লে বোলে আধা কথা মাটি লাগে তেনেকুৱা বুলি এনে একচুৱেলি কমিটিও আছে আমাৰতো এইটো এনেকুৱা প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী কমিটি থাকে কমিটিৰ সভাপতি ছেক্ৰেটাৰী সিহঁত তেখেতসকলৰ ওচৰতো বিচাৰ দিয়া হ'ল তাৰপিছতে যেনিবা এই কথা হ'ল এই ভাড়াতীয়াজনীয়ে মানে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে বাইদেউ মানে এই ল'ৰাটোক পঢ়াবলৈ দিগদাৰ হয় দিগদাৰ হোৱাৰ কাৰণে মানে অলপ ৰুমটো বঢ়াই লওঁ বুলি পেলাই তাৰপিছতে হ'লেও অলপ বস্তুহে আছে আধা বস্তু মোৰো আছে কিন্তু তাৰপিছতে সেই বঢ়াই লৈ পেলাই পিছত আকৌ এতিয়া আমাকো মাটিটো দৰকাৰ হৈছে আমাৰ মাটি যেতিয়া নেকি আমাকো দৰকাৰ ন সেইকাৰণে মানে ঘৰ খালী কৰিব দিয়া হৈছিলে মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহতে ফেব্ৰুৱাৰীৰ লাষ্টত আৰু তাৰপিছতে যেনিবা তেতিয়াৰ পৰা ঘৰ খালী কৰিব দিয়া হৈছে তাৰপিছত কৈছে হয় বাইদেউ ঘৰ চাব লাগিব আমিও সহজ সৰল মানুহ সমাজে কি সমাধান কৰিছিলে সমাধান মানে প্ৰেচিডেণ্ট আৰু ছেক্ৰেটাৰীয়ে অলৰেডি আহি পেলাই চাই গৈছে তেখেতে কিমান খৰচ কৰিছে সেই মৰ্মে তেখেতৰ খৰচ যিখিনি হৈছে দুখীয়া মানুহ হিচাপে তেখেতৰ খৰচখিনি মানে উলিয়াই দিবলৈ কোৱাৰ কাৰণে আমি প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰীৰ অনুমতি মৰ্মে প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰীৰ হাততে হেণ্ডঅভাৰ কৰিলোঁ 20,000 টকা তাৰপিছত 20,000 টকা পোৱাৰ পিছত তাই কৈও আহিছিল বোলে হ'ব দাদা শুক্ৰবাৰ 19 তাৰিখে দিয়া হৈছিলতো পইচাটো তাৰপিছত কৈছিলে বোলে শনিবাৰে আধা বস্তু খালী কৰিম দেওবাৰে আধা বস্তু খালী কৰিম বুলি কিন্তু শনিবাৰ গ'ল দেওবাৰ গ'ল যোৱাকালিও গ'ল নাই কৰা তাৰপিছতে সেই যিকেইটাই ছাপোৰ্ট কৰা মানে সেইকেইটাৰ সাহসতে মানে তাই আৰু আগত কোন জেগাত আছিলে বাইদেউ ঘৰতে আচল ঘৰটো আমাৰ ঘৰটো অৰিজিনেল নগাঁৱৰ হয় কি লেখে উপাধি বসুমতাৰী কি বসুমতাৰী মই ফুলেশ্বৰী বসুমতাৰী এজনী মোৰ ভণ্টি সাধনী বসুমতাৰী বড়ো কিন্তু তাই ইংটিলৈ বিয়া হ'ল মই বাৰু বড়োলৈ হ'লো নাৰ্জাৰীলৈ বিয়া হ'লো কি কৰে দাদাই মানে আৰু নেভি ৰিটায়াৰ আৰু নেভি চাকৰি আছিলে ৰিটায়াৰ হ'ল আৰু আমাৰ বাইদেউ আমাৰ আৰ্মি আছিল ৰিটায়াৰ হ'ল এতিয়া দুজনৰ ৰিটায়াৰ হ'ল মানে দুইজনো মানে ডিফেন্সত আছিলে হয় কিন্তু বড়ো স্পষ্ট নাজানে আৰু মাঙে মিঠিও মানে স্পষ্ট বুজিব ন হাইও আৰু মানে উল্টা পাল্টা জালাঙো এতিয়া আমাৰ ছাৰ আছে ছাৰ बे बाजैमोननि न'खरनि खाहानिखौ एसे बुंना होदो गुवाहाटीनि हाल साला माबायदि गुवाहाटीयाव बेबायदि जायो जेनेबा जायखौ अननानै जायगा होयो बै अनजाग्रा मानसिया आरो जायनिखि अनग्रा मानसिखौ उल्था आरो ब्लेम खालामनानै हाखौ सेनो नामायो गुवाहाटीयाव बेबायदि परिस्थिति आरो जेनेबा थ' बेनिखायनो जोङो गावनि हारि हिसाबै गुबुनखौ सान्स होआखै जों दिनै बिथांमोनखौ खालि खालामनाया दिनै खाथां जाबाय जाहाथे उनावबो बेबायदि गुबुनाबो दा खालामथों आरो माबाफोर बिदिफोर जायोब्ला जोंखौ जनायहर जों गुवाहाटीनि एक्स एन डि बि हिसाबै जोङो जोंनि हारिखौ जों सहाय खालामो आरो बेबायदि हाखौथ' जों होनो हायाना गुबुन हारिनि मानो नङा होमबा ओंखायनो जोङो गावनि हारि हिसाबै जों मदद खालामबाय आरो दा गावनि न' बिथायानो जुदि सोरबा भाराथियाजों सेजानो नागिरोबा बिनि सायाव मा बुंबावगोन सारा बिनि सायावहाथ' बुंनो गोनांथ' उपाय गैला खिन्थु जाय थाग्रा बेबो मिथिनांगोन जाय लाखिग्रा बेबो मिथिनांगोन बेखिनिखौ बुजाबुजिनि गेजेरावहा गासैबो रायलायनानै खामानिखौ मावनांगौ आरो दा ओंखायनो जाला माला भाराथियाफोरखौ लाखिनो नाङा खबरदान जा गासैबो गुवाहाटीनि रायजो राजा नोंथांमोन बे बिदि सान्सआव जुदि आरो सुबिदा मारियोबा खिन्थु उनावहा आयेननि माबा माबि जायोबा असुबिदा जायो मानो होनबा सरकारि लेन्ड गुवाहाटी मा जायगा बियो बेखौ दृष्टिनगर हिरेम्बापुर दृष्टिनगर ज्योतिषी नगर बुङो आरो मा जायगाया बाजै जायगाया ज्योतिश्री नगर गुवाहाटी ज्योतिश्री नगर नै बेयाव आरो न' लुनानै ओरैनो थुमफुवारि ओरैनो अननानै दोनदोंमोन आरो थिंसालि आरो माने 500निफ्राय 1000 आरो अननानै हगारदोंमोन आरो नै बेबायदि ओमफ्राय नैबे आदानि न' आरो अननानै बे दोनथ'दोंमोन आरो दा खालि खालायनो जोंना नै एक्स बर' आर्मिफ्रा फैदों आरो नै दा माबोरै जानानै दं सार दा गावसिनि न'खरनि हिसाबै मा होनो जायखौ दोननो होदों जायखौ माबा मा होनो मानसिखौ लाबोदों बेखौ दिनै बुजायदों मानसिफोरखौ बुजायनानै दा गावसोरनो लांनो फैबाय बुस्थुफोरखौ गावसोरनो लांनो फैबाय जों गावजोंबो गाज्रि मोनजायाथों जों मोजां माबा मावनानै दङ बयखौबो बुजाय होनलाय जों गासिबखौबो माबा खालामदों मानो गावनो फैदों दा जोङो
मानसिया गावनो फैदों ओमफ्राय दा बिसिनि न'खरनि मानसि फैदों बुस्थुखौ लांनो थाखाय भाराथिया होदोंमोन बेखौ भाराथियानो हाखौ दखल खालामदोंमोन हा दखल खालामनाया मा होनो बेनाव कागज पत्र गैया जों गासिबो नायबाय दा बिनि अनगायै जोङो बुजायबाय मानसिखौ गावसोर लाबोना दोनफैदोंमोन दा जोङो बुंनो थाङोबा बेना भुल दं नांगौबा माबा मोनसे लाथों गावखौ दोनफैदों माबा मोनसे लानानै सा खरसाफोर नाबा खरसाफोर बेखौ हरगोन बयबो जोंनि आब'मोनहा साख्रि मावजोबो न'आव थानाय जाया साख्रि मावजोबो गासिबो डिफेन्सआव मावजोबो बै फैनायानो खोमा ना बै फैनायानो दा जोंनि बिब'आ बुंदों जेनेबा थादों गाव हाखौ लुगैबा बेखौ मोननाय जानाय नङा आरोखि नायनो होदायमोन दा गुवाहाटियाव थानाय एक्स एन डि बिफ्रा बे आदा मोननानै हेफाजाब खालामनो फैदों आरो एक्स एन डि बि गासिबो हेफाजाब होफैदों आरो हेफाजाब होदों आंबो एक्स एन डि बि हेफाजाब होनाय जाबाय आरोखि बिजों दा बैसोरनो आरो ना बिसोरनो दंमोन आरो बिसोरनो ना दे खन फैबाय दा नै सावरायलायनानै नै बिसा दंमोन आरो नै दे खायजा थाइजा हरबा नालागे दे iya बैसोरनो आरो बिसोरनो होनदा सार Nabi बे हिन्जावानो ना सार माबा मोनसे बुंदो सार दा बेनो दा नै गावसोरनो लांसिन आरो नै गावसोरनो दा नै खालि खालायसिन आरो दे দে iya এতিয়া এই বাইদেউ আছিলে দে বাইদেউ খুলক দে বাইদেউ খুলে মানে আমাৰ মানুহ নোসোমাই ভিতৰত বাইদেউ সোমাব আৰু Lagi. Ami बहुत ভাল মানুহ আমি মানে আমি ইয়াতে সারেঞ্জা মানে সরকারের মানুহ আমি তো বহুদিনের পরে দে আমি নোসোমাম দে কাপড়টো উঠাই দে বাইদেউ কাপড়টো উঠাই দে লেবাৰ চেবাৰ আছে যদি লেবাৰ আছে দা নাই খেও হইবাই দাদাই ইয়াত আলহী না মোৰ ওচৰৰে ঘৰ কাহানী কি হৈছিলে কওকচোন কাহানী কি হৈছিলে কাহিনীৰ কথা দাদা আমি ক'ব নোৱাৰো মই দাদাও জানে কাহিনী কি হৈ আছে চলি আছে এইটো মই ক'ব নোৱাৰো ঠিক আছে কাহিনী এইটোৱে দাদাই দুদিনমান ৰাখিছিলে অসুবিধাৰ নাই, কাৰণে সেইটোৱে এতিয়া দাদাই বিল্ডিং বনাব এই জাগাখিনি খালী কৰিব লাগে এই মানে কথা বাকী একোৱেই নাই এইটো আৰু কি ইহঁতো আছে দাদাৰ অসুবিধা ইহঁতে বুজি পাব ইহঁতৰ অসুবিধা ইহঁতে বুজি পাব দে আমি নোসোমাম দে তোমাতে হ'ব যাব বস্তু বান্ধি দে আমি ইয়াত ৰাখিম দে আমি নোসোমাম দে न' सिंनिफ्राय मालखौ खालि खालायबाय जागासिनो नै आरो किमान আছে माल किमान আছে 3-4टा আছে ना हाजिरासो आरो नै एक्सना सुरु जागासिनो नै गोगोम माल दंमोन नै बा थामसा माल दंमोन नै एक्स बर' आर्मिफ्रा जाय बर' मानसिनि हाखौ सेनो नागिरदों लोगो लोगो फैनानै बेबायदि मालखौ खालि खालायफैबाय आरो नै गुवाहाटि डिस्ट्रिक्टआव दे बियो गुवाहाटि डिस्ट्रिक्टनि बाहेरायाव नङा बे आदाया एक्स नेभि माने नेभियाव साख्रि मावोमोन आरो बे न' मालिकआ अननानै बे न' लुग्रा मिस्ट्रिखौ भारा दोन्दोंमोन आरो बै उनाव दुखिया मानसिखाय बे भाराथियाया जाहैबाय बाङालि मानसिमोन आरो नै खालि खालायबाय आरो गुवाहाटियाव थानाय एक्स एन डि बिया एक्सन सुरु बे आदायानो न' मालिकआ आदाया एक्स नेभि काहानिया बोरै जादोंमोन आदा काहानिया मेन काहानि भारा लाखिदोंमोन उनाव भारा लाखिनायनि माबायाव मा खालामबाय बियो माने अनारशिप डिमान्ड खालामदो भारा होआलासिनो थादोंमोन माने नेवखौ लाखिनो कारन लाबोदोंमोन होनना बुंनायसै खिन्थु बे इसा नङा मेन फिसाफोरा बुंदों मेन नङा मा जायगायावमोन आदाना आंनिया बे कन्दलियाव मा डिस्ट्रिक्ट बे नगाव डिस्ट्रिक्ट नगाव ना बेयाव फैनाया बेसेबां जाखो गुवाहाटियाव फैनाया गुवाहाटियाव फैनाया दा 2 बोसोर जाबाय 2 बोसोर ना सिगांनिफ्राय दोङो हायाथ' 15 बोसोर जाबाय लानाया गथ' गथाय साबेसे गथ' थानाय हौवा सासे हिन्जाव सासे मा खालायगासिनो बिसोर हिन्जावसाया बे माबायाव जिअ मार्टआव माने खामानि मावो आरो बे हौवाया क'क्राझाराव दङ माबाफोर मावो सचिबालयाव सेक्रेटारिया हाबा जाजोब्बाय ना हाबा हौवाया जाबाय हिन्जावा जायाखै आरो ना ओमफ्राय बाजैया बारा बर' रोङा बाजैयाबो बर' ना हारसा ना बर'मोन बर'निनो बिसोरनिया माने गामियावसो हारसायानो हारसा रायलायो ना गुवाहाटिनि बेसे बर'आथ' बर' रोङा ना बिसोर दा नै नुखाबाय बे आदानिमोन आरो हाया बे न' लुग्रा मिस्ट्रियानो
माने आदानि हाखौ सेनो नागिरदोंमोन माने अननानै बैहाय दोनदोंमोन आरो बे न'खौ लुनाय हिसाबै मिस्ट्रिया माने दुखिया मानसिमोन नालाय